benten kancing. Kemudian Celaka. Gelis nak beli murah. Baca kena desa. Ini apa sih? Aduh, celaka. yang nusut pamit ji. Ya pun mak urah. Kentan mau tapi kentan ayu keles kok kentan. Kon ditiang kengkenan nekak. Nek les do apa? Niko lenteng Nang ngomong. Orang muntukeun kelas, keles apa? sabuk nih ayu keles. Man? Ditiang kengkenan nekak kang sapunika. Kak. Nang kenang ragona rana. Yang murah kada awak muani. Ada pra. Awak muani melajak nekak ang sabuk nak lo. Hah? Ada. Ini gen. Iwang nih ji. Le. Inggih yang minat iwang pangat yang nunas pengampura ring anak aja. Bang. Tuan yang dijanen tan uning ring si. Yan sing kena ban metakon. Inggih mangken ditiang matur. Apa? Prade neka kang sabuk punika iwang Men? sepatutipun sapun api. Ngeles ang sabuk nak lo pelajin dawan. Bengong tiang saja. Nah, tuh kan tiang ngejar ngebel ban gejah tiangnya. Ya, lu ngacereng sajahan sebang di keton di. Tapi salah, sing tiang makejang ini banyak takut kan beli. Kan tiang ning ayahan di ngebel maro. Mau je rosang bebisan do. Dong, Ngeles ah. ngeleseng sabuk. Ini gitu-gitu kan ditutorin beli piana. Yo supa truno piana, ini supa bajang tuh. Ye, deh. Nang kenang rago ni bedek di. Tugasnya malu, tugas rago maru pengantinan tuh. Iya aja nu udah nyenang. Blising kita nakonang untuk anu gitu, anu tuh. Gino beli nako nang kedo ben kena lingsir. Maro toleh beli gan. Ayo bang maluin. Aduh. Tin ni sendura. Yang kok di orang kan. Nyak ben urah kok kene to ngajak adi sih angon aji. Oh. Aji nak betul. Nyak atap urah aja aji adi ya. Aji sing adi ketuaan aji ganting aji di pauku dan urah. Yang bol lantas kene pianake apa benantosang beli. Sing luang geras jak kene beli. Yang memelat saja ngelah cucu beli. Ano beli nabi. Ulah cucu tahun nen apa-apa jak cucu rambang nenek nah. Manako banding. Urah yang tadi deh haji kena urah nah tuh kan dia keresenan urah kapin haji kapin memen urah pemekas ini nih kapin undang sing untuk kinaden urah kan haji nak nguntung kan cara gedebak ya haji nak bisa nyorok kan pemekas urah dan ini nak itu Sapun iki nak di. Amenika sampun suwecan aji ring titiang. Saleke puniki rasa margi sane utama antar ikan aji titiang. Minat sane pinih rungke metemah titiang padam yang sampun aji ngene kan titiang ten purun pacang sebelah. yang itu yang mati ini nak urusan nganten nih man Ampun ya sapunika. Jantos yo pukul kuliah titiang kan di. Oh. Lingsing beresep keling pengrawas haji yang jelingi. Ketu masih rawas beli ini. Kian majalan ibu ketu. Nak sengidang, seng pedidiano beli ini meraga tanggai. Yang sing kebarengin bani dewo.
Yan parine kan leliat. Mimi nak super resep nih. Baya ceneng kanting ngeraosa. Ulis ledet cenengin mimi nak benawang. Wala tamangan jani dadi menget pesan. Nak buko biang nih ngehang kengken sejati kena cenengin. Di harapan ajan ceneng, belen ceneng. Itu masih dia mimi nih kengken. Ya belinya. Yang bensin 2 gitu ning. Tiketnya ampun Aji yang aduh sing tadi gitu yang alaki rabi kengken pang nikeng jati sing julian dot Aji nih jak biangan kedemen aja beli nih pemakasen kan ayu kengken ada kena ayu maka sujati lakar ngayun beli nih sing gitu nak sing aduh sing karurin mulih ya jani tuh men kengken nih nya aduh nih apa yang monto yo sing bisu yang ngeraosang walau tetua nih kena bantian yo nak sibuk fotonya gitu sih nya ada aneh tuh dia ada berah rai nak loh mangutang tuun ke kene perangnya jo nak mangkutan tuh bu nah nih yo yayu mangutang tuh mulo tak meneh kyo kene no jo ada lo keto biasa ya gitu nah nih yang nyonoren ya bengkung man ya len yang cara beli tuh nang sing tok kijo dia kuang beli angutan beli ke samping tadi kijo tadi lah kuang beli nang ngotane pang meneh yang tuh yayu kok gitu nang main itu bisa gon nya apa pemekasnya sih ayu Rey yang punya mone apa pelantangan jadi Rey itu men semrok tuh dan dia bisa nukangin ke kene unuk nah Banten nih Banten tuh yo nah tari ning malu Bang tiang ket ke ngai jajel ker dewasan tiang bi nih di satu dia malu ke beliau jangan ji nah Ji. ke griya ji oh oke dia kan sarang dia ke griya ujang mererot ben jak liu ke griya jumanyen di nak ji get wo ji ke griya lagi yo tek nenek nak engke lagi nunas itu pengluka kan nge nek ayu bodot kan nas itu pun jak ji do jaga nih male pidan mon male ji di ngaten dia tadi itu nek itu oh ya apu ya orang aja bungut tuwo kok kena apu ya orang pengaruan aja nih setato bangi Bro, senang becek rame ring jeruan. dia lagi magreno kan nek teko nak kengke Jang sile ban mau pamit ring puri kan matur ring itu sang Prabu sijang tuh Gusti biodo nyang sama wah ring puri Gusti kan non tangkil udang sase sampun puniki nek no tangkin lele aku panak sira puniki